Isu Krista chanchin tha mamo tu te mamo na changa se omna le launa kongral tri le nun na hial po hlan huama mizo te ta na in pe kan rama lo kala mizo te malam hun zel tur thui tak thlir chunga pol ro pui tak mizo zong zong te ta le kan zawai kan le na pol YMA min din sak tu zo sap te le ko ran ruai tu ma sa te kha I hrengang u zuni som panga YMA Day Pual hian YMA lo din tran dan chanchin ngaihnawm tak tak te YMA ruai tu ma sa te le YMA din ani nuwa wang tlang ta na na atho dan sang le YMA than chho zel dan te ilo thlir don te ang kumsanga zakua somthum panga zun thla ania mizo te jinga chanchin tha awanga sa pramatang local te le chanchin tha dong tu ko ran ruai tu ma sa te chuan pol din zai an rela zuni thum zana zo sap pizai bangla an kal khom zui nga la mission sap kan ti mai tele ko ran ruai tu ko ran ho tu then khat kal khom chuan ama atanga an lo soirik zo to chu atakati puitlin ngei be sein thalai pol din zai an relta a an pol din tur chu aming tu rei tak an soi khoma then khat chuan yang mizo Christian Association te an rota chu tinga pol ming tur an ngai to lai chuan Joseph Zingami Reverend David Edward Saurema pa chuan rotna thar nein Christian tan bi kanga kanti chuan mi kan huap kim tok lawanga Wales Rama Young Wales Association ang deuh khuan Young Lusai Association itimay ang miang atia zuro na chuna kok zawin at hufing tok leya an ngai ani ang lungrual takin an pomzuita a waile chu apiang ta ani chu pol thar hon ni tan chuan zu ni som panga an ruata chu vo in thlenga mei thai re thei pachi te ta na pa ni tling chan hai te dom ka nga mizo zong zong in kan ta ti kan soi tak YMA lo in tran dan chu ani oile din tura zo sa pizai bangla a leng khom te hi zo sa te le mizo le khathiam ma sa te ko ran throi tu ma sa te ani a mi som pakat an kal khom zinga hian zo sa pathum le mizo pariat an tela an zinga hian mei che pakhat tela chu pizai ani kalkhom te chu zore mapa te upa di thiang te Reverend El Mendas Puniera kanti tak te upa chongzi ka te pizai te pu mu ka te Reverend chhoh khama te pu van khuma te pu el kai luaya BA pu LH lian le upa cho pasena te ania yang lu sai association tia a ming phu tu te hi an kum ngai tu in an thalai to lo hle ti kan thre thayanga chuti rol chuan iang tin a ko hi mi hring soina thalai soina ni loin mizo nam chu ma sona kong zo mek le thanglai me kan ya wang zo ka iang ti ming vu ania an ngai to na fingin khati lai mizo nam din mun enin ai me vio ati thayang pol din renga apoi mo ma saber chu hruai tu ani waile alodin khan adin tu te khan hruai tu anin ruat zui ngal maya heti lai hian tun laia office bearer kan ti ang kha an lamang lova officer tia soi ani committee member an oma subcommittee an om le a khai pa ber officer anti takhi anin ruat nge an in thlang te ro hriat chian ni loma se pol ding tir mai an i awang le in thlang turin member po anin lang hal thei don lo awangin aruata in ruat ani nge arin om ai nga po chu ni se waila hruai tu mas saber officer tia soi te hi tu tengen ni ti hi lo thlir ma sadon te ang president Puniera ania vice president amei che chun pizai an ruata treasurer zore mapa ania secretary sa hian mi pani omin pucho pasena le pu van khumate ania committee member hian pu bu chona BA SDC le pu saingia head clerk pu lal kai luya BA pu thanga pastor chhuh khama rova BA headmaster te ania subcommittee hrang debate and discussion drama newspaper and magazine competition le sport and games te andina subcommittee hranga mi som pariat zet an om ani wailal fuai tu ma sa te hi tu tengen ni ti hriat chinan an chanchin toi te in lo en le thuak ila president Reverend Lewis Evan Puniera hi sangkazariat somriat panni a apianga sangkazakua somni le pakua akhan anu puinen Mizoram an lo chuang chuaka ama hi thiamna lama engineer ania
durtlanga sinot hospital in lui berkhi akut chuak ania October ni som pakhat sang chu ko som thum pathum khan anupuin aboral sana alungphun po durtlang presbyterian biak in bula a om nge ani waile din tu te zingami ni in waile president masaber ania kum sang chu ko som thum pasaria sabrama a hoa October sang chu ko som li pasaria kum som rup pangami ni in chatun ramin pan santa ani Vice President Pizai hi kumsanga sa kuwa som nila paliya Zawrama alo chuaka Mizawrama kumsom thum pariat zet tauma waile din tu zingami ania may chum chun ania mabangla waile din ania anan rel thu anika waile Vice President masaber ania nisom ni pasari thlasom pani sanga sa kuwa somruk le pathum khan chatun ramin pan santa ani Secretary hian pu cho pasena Mission Veng ania ani po hi tun thlenga kan mi hriat lar tak ania mizo zinga le khathiam masapol ani wangin mi ten an trelara friends rama akala sikul endik tu na te athoka chumi nuwa mission nuaya teacher training school principal na athok le a Mission Veng Kawrtethawveng upa ni in waile din tu de zinga mi ania waile secretary masaber ania ni thlasom pani sangka ko somruk le pakhata khan chatun ramin pan santa ani secretary pakha zo Mission Veng thoni in ani hi sangka ko le pakhata khan pianga waila secretary masaber zingami ani a kumsom sarile pali mi ni in niruk thlasom sangka ko som sarile panga khan Mission Veng aborala YMA hi alien don tre pa po afranga life member ania certificate chu ani khoria chum chuan a enrang thri nani chuteng khop chuan anuna YMA aben heta angai sangin angai hle ani Reverend David Edwards sap kananti mai kha ania ani hi sangka chakua somthum le pathum khan Zawrama lo chuaka waile din tu zingami ni in waile ming satu ani nge waile treasurer masaber ani boka kum sangka chakua somthum le pariata sabrama a hoa zuniriat sangka chakua somnga le pakata khan chatun ramin pan santa ani waile din ania subcommittee hrang an din dan hi ngun takin thlirila literature le sport lam an ngai poimo hle ti hriata hei hian thalai te chu finna le hriat zawna konga kai hruai chunga in fiamna lam fruit pa hriselna tha an nei kha andu sakhle ani ti in soita ila adi kobe waile din ani khan thule hlalam debate le lemchan lam kha an tuipui zinga atelti kan soitoa chu hruai tu te point mizo thalai te chaw phurnan an lu chin chunjam chata kum sang zakwa somthum panga zun thla a waile an din nu loka debate chu an buat saita a he in hial fiamna kan ti mai debate a hian mizo mi puiten athalam zonga ma an son theina tur lam hoin an kalpuya anin hial fiamna thupuya po omzenei le hoizong fel tak malam hun thirna atana thil tangkai tak kut them thiam hi sikula zir angai ngai lo ti te an thlanga hei hi debate an nei masak bera an thupui ania hemetrum hian zira trule ti lam an chaka hemi bo zuina tan hian kut them thiam chu zirna ina zirtel ani zuita a debate thlotling le omzenei tak hmangin bulan tran ti na ani hetiang hian oile hruai tu te kai hruaina hnuai debate hi an nei tak fowa thingtlanga school om atul nge trul lo ti te man le mual nei atha nge thalo ti te high school nei atha nge thalo ti te mizo te hi kan le khazir hian min ti that chiange min ti that che chuang lo ti te le thupui dang te in anin hial fiam thina an thupui han en hian khotlang in rail bol na le zirn lam kai noi an veji alanga debate na telte le anga thatu waile thalai rol te poinan lokpui hle in arin om waime hruai tu ten war taka an soi thin le an kalpui pakhat chu lemchan kha ani zuni somni pakhat sanga chakua somthum le panga khan lemchan masaberan chuwa high school le college le khazir ho thin pusang lian le pulal chungnung ata chuan sap tangin the bishop's candlestick ti an chuwa Aizawla tlangwal huin pucho pasena siam tin reng dai khol ti lemchan an chuwa boka Aizawla ti tling hle ni in an soya hemizan hian cheng somli panga zet an huwa ahun lai ngai tu ila an poisa mu te atanga chut phei chuan heng lemchan masa te hi an ngai hlu le ti na ani
lemchan hi an uar zela kum sang zakwa somthum le paruk khan Wales mission local sa te pualin mizo thon thular berzing mi lian da vate u naw le tual vungi le zol pal lemchan ukai lue buat sai chu an chang ve le ta heting hian lemchan chi hrang te an chua zela zo sap ten an tang kopin Christian van rang pung zo ti te le thil dang te chu an chang zela an ho tu te an tuya lemchang tu te po an tuya a en tu te po an tuya an zawai an tui tlanga Aizawla khopui po an al nai hle thin ani indo pui pani na sang zakwa somthung le pakwa kuma phei kha chuan Mizoram kha British of nan hoi kan ni awangin German huat theina lam hoi lemchan te po kha an han chang ta hiala kan mi masala shwai tu poimo zinga mi pu hrang ai chu Hitler le ma changin pu thanga chu Chamberlain le ma achanga Italy dictator Mussolini le ma pudeng rukhu ma achanga mi puin an ngai hluin hu na man ti hle ni in an soi thin waile te malang na wang hian lemchan hi adar zau zela mi puin an hlut zel na te chu hria in zo sa pu Samuel chuan sang chu ko somli October ni thum zana afanu ming choin lemchana in elna zo simi kap abuat saya mission veng in princess pakahontas ti an changa kulikon in sang chu ko som ko pakwa Aizawla khopui omdan tur ti an changa wolf kap pol in thiltha ti in lukhong anei ti an changa helemchan hi lemchan in ti siak na masaber ania amu nomin mi pui mit atlai hle ani ang persap mek kol mek pokhan sabrama po zirsela hetiangin an thiam lawang ati hiala zo sab dang te po in sabram drama nen adang lamna omlo ti in an soi ve bok ani hen lemchan hi han soizau ta hret ila kulikon ina kumsang ka zako somko pakwa Aizawla khopuyom dan turti an han chang hi mathlir thui tak nei helaya an suai tu te jing han om ti achiang hle maya an lemchan lai atanga chu chuan anu kom somli local le tu a Aizawla khopui om dan tur an han chang ringot po hi vision nei thatak suai tu an nei ti na ania engtin tak nge an chana engti hoi zong in nge an chan ti chu hre thei to lo ma ila hetiang lemchan dang dai tak mathlir thui tak nei chi an han chang chuak hi aropui dang dai hle ani hetiang hian wele suai tu ma sa te khan mizo thalai te kha thiam takin an kai suaya an theina le thiam na hai chu sakin khotlang nun siam thana le mason na konga mizo te kal zel na ata na tangkai tur thlir chungin he pol hi an lo kai suai thina angai nomin a hlu hle ani wele chanchin YMA lo ni ta mingluya wele kanan ti mek hian chanchin buate ram ala zela Aizawla tanga ho tu te som thran pa po ngai lovin sang ka zakwa somthum paruk September ni riat khan dur tlanga an din ta sang ka zakwa somthum pasari me ni khata sai lama din le ni in sang ka zakwa somthum pariata chimlam lunglon le theiriata din zui le ania bak tong sumsui lam chip mau buang phul pui thenzo le kholina te din le ania waile thomi alian tula Aizawla khopui chunga waile te chu waile committee pui ti ani tranta veng tin atangin mi pathum an kal khoma zosap te chu ex officio ania sang zakwa somli October ni ni zana kal khomin roi tu thar an thlanga he hi central YMA kan ti tak lo in tran poimo tak ani ti in an sai thin heta hian roi tu an thlangta a president a reverend chu khama vice president a puar bu chhona treasurer a pu sai hing le secretary sa pu van khum le pu mu ka te an thlang ani hun le ni aliama na hlui te an trila toy thar jok te ain chher chuak zela zo sap te po in waila hruai na chu mizo te kuta an hlan ta hret central zone hi cheng khat ni in thingtlang atangin lam chip le ni sapui waile ten central an zom ma sabera kumsa ko somli pakhat January thla kulikon mission veng si phir le vanai phai YMA te chuan an zom boka hetiang hian thingtlang atangin waile chu an zom bel ta zela central atangin waile branch te in kai suina tur le kalphung tur te an duang tran ta hret thata waile ni thin tuna YMA lo ni ta hi henglai huna tang hian adat chho ta tu ani khovela in hera masona in min thuama waile po in pol ming thar apudon ta Mizorama Paul ding te chuan Paul ning thar an puzela Zirlai Paul Lusai Student Association ti po sang zakwa somli pasari khan mizo Zirlai Paul ti thak ania hemikum October ni sari zana central YLA hruai tu thukhom chuan
YLM ming po thakin yang mizo association ti in an thaka YMA ming alo putranta ani sarkarin rail bolna tana Lusai Hills ti po mizo district ti atha kania heta trang hian mizo zong ten kan ta kan pol ti kan soi tu YMA ming chu alo piang ta voin thlengin man chun zom zel ani ta ani YMA history hian chanchin ngaihnawm le bengwar thak tak tak a hlimom zonga hria reng tur le khotlang in rail bolna kong en ton tur thil poimo tak tak voina mi te pona kan hriat thar le zel tur le kan nun kai hroi tu poimo tak tur thil engemaw zat a oma chungzinga kan soi mai hau lo tur chu voin thlenga mizo ten namhla te kan soi mai mizo hla pho thiam point of the century a puan ro kungan ro mineral sagang che ti hla a phu hi ani sang za kuwa somli le pasari ania khati laya YLF way tu te khan mizo nam rilru pu in thalai te chok har turin nam rilru kai har anga yani ti hria in nam la in phu siak tulin an hria nam la in phu siak chu an buat seita a mi so minan phua chu ta endik tu te chu pastor liang khaya rova le pumu ka te ania an endik na ki po hi poimo hle a hetiang hi an endik na ki ani a hluang a tha em then kat hlapua chu chang khanna le chang dang thu in rual lo thuk thu huna siam rem lo ngel te awma lam in zat lam in rual tha ani turani ti te tin hla thu fel hle biru tak tak te soitum dena in me lo te nilovin thumoi le tluang fia si adu om ber ti te hla thu puin atum le a hla thu pum puin a soyen mil turani ti te then kha chu hun lai nei lutuk nakin loka hlui le mai tur te ania mizo union hla bik ni om tak rammi pui huap lo te po om theya thil tha merzau lutuk awanga hlamoi le tluang pian hmang pu thei ta lo te an oma thil che hrang chuk tu hnem ta lutuk tur ani lo ti te chu an te na le an thlir dan an endik na ki zinga mi ni a hetiang taka uluk le thlir zau taka malam hun te ngai tu na zau taka an endik nuwa ro kunga hla ro mineral sakang che o nang kanal kan pathian ti chu tha an ti tlang ta bera pakhat na puangin mizo nam hla alonita a borsa peteran puin sanga zakua somli le pariat zu ni som panga jana sikul puya waila kal khom te ma a namla phu thiam berlo man cheng som panga chu pro kunga hena alan ta a he la thluk tur ain phu sik na phu thiam ber pa puya po in lo man cheng som panga adong boka tuna athu kan hriat lar tak ero hi chu ro kunga siam ani thung YMA le ro kunga kan soya la thatak tak manga min oi tu kan soi mai thiang mi lo chu van khama kha ani ro kunga le van khama te hian YMA le mizo nam tan la ro pui le lu tak tak min hu chia an khovel hun te aliam meu chuan central YMA chuan an mani su na hun amanga central YMA in ro kunga an sun thu zuak chu hetiang hi ani pu ro kunga la phu thiam thalai thian pathian rong bol tu rin om le ram le nam mangai tu mizo nam pum pui ngai san le ngai nat em chuan July ni som pani sangka zakua somruk le pakua a nun na ro pui jok chang turin he khovel le ama ngai na tu te min local santa a ko than le pol hrang ami zofa te in sui khom na YMA in voina hian ama su na in khom kan lo nei ta a he in khom hian kan ram le nam hingin puro kung kan ui zia le ngai na zia ka lo chin che in thang thar zel te po in an ron hriat ve atan kan duk ani han thlanang che chandam tu lal hne na khan itlan sa ten leikho hara ramthim ramtin tieng turin kalvari le iming chalin irong an bol tiang che tin la thu anda general secretary b punte le president lal thiang thimaten ming an ziak ani mizo nam la in phu siaka ro kunga la phu ro mineral sakang che ti hla thlan ani hi athlang tu te hi an ti su lo hle ani ti hunin a hril chiang tul mai namamin dina khovela mizo kan ni na nga par chuak turin tran kan la ka nga ya chu kan pathian kan choi moi na tur ani ang a hruina tel lo chuan kan kal a thiang lowa kan nam hian har sana tam tak atok tawa chuti huna chuan ama kan awa min changa kan tan thil ro pui tak alo ti to thin chu ro ko nga chuan mu chiang hle a pathian le mizo nam kar la mangin palai na athoka ifin na le theina le ishuai na lo rengin ro pui na le lal thu thleng an ral le thuai si thin
nang ero chu chatuanin nam tin tan kulpui het lal ber chuan romin rel sakang che a han ti te hi chut chiangila khovel ramro puile nam lian zok te meu po hian ro kung la hi zong an nam la atan a o in an ot ngoi nge yang wong thuang taka sakchi ani lowa ana zonga sak po arem heklo nampum puin pathian kan au na le anena kanin hlan na hla ani miawa wangin za aphua tuna zet zong he hla ari to chuan kan rilru a khoya kan oma kan kut kan da a ursun takin kan duin puita ani hi Aizawla lai branch YMA thiam taka an sakhi achang then khat lo ngai thla ila ifin na le theina le ishwai na lo rengin ro pui na le lai chu the an rai le twai si tri nang ro chu sa tuanin nam pen ta kul pui nge lal ber suanin roaming resa kan se suvangin o kan patya hey kan dil berse kan ram kan nam min shuaya nang châu kan thang a che sung lam le pon lam pelma in dona keng ma se ne zel turin min puila roaming resa kan che heting tek che hian YMA tana mi poimo le mi zo nam tana hlaro pui tak tak min phua saktu van khama po chatun ram apan meu chuan central YMA in ama suna hun le ama puala thuziek te heti hian hun an lo manga ni som panga tharuk sang zako som sari le pakhat khan uwan khama hriat reng na po heting hian siam ani la thu te po da in heting hian a thu an ziaka puwan khama mizo hla phutular le mingthang berte jinga mi chuan milo boral santa la chi hrang mizo tong kulmu tak le ama cher chopte manga apua te hian mizo literature hi ati hausa in ati moi em ani zofa te tan ro hlu anu chi awang hian kan ngai san zia le uizia entirnan he certificate kan siam ani o enga moi tin thang dang zong po chul mai tura khuanun asiam le van khama tin ala thu anda ar how tlunga general secretary lalthiang lima president yang mizo association headquarters Aizawla ming an ziak ani YMA le zu hi engtik lai ma in ain rem ngai lowa zu in chung ko khotlang le mimal nu chiat pui dan hi YMA foi tu masa te khan an hai hau lowa pi le pu te hun na tangin zu hian anuna thuk takin mun changma se manlai huna khan zurui boi chiam kha andu ngai lowa lalle khon bol upa te po khan chu hre in zu in chinto kan thiam hle thin YMA alo dinga khovel mundang ang bokin mizo khotlang nuna zu chuan mun achang ve zel lo thei lowa chu hre in kum sang kha zakwa samnga a YMA general conference Aizawla na ya thurel zinga zuchung chang chu alangsar le a sang kha zakwa samnga pakhat me ni kwa central YMA chuan hetiang hian thu chua siam ta ani ilo ngai thate ang Christian lo chua ma po in mizo te hi zu he nam kan ni ngai lowa nula le tlangwal phei chuan an in ngai lo ti thei ani kuni wang thla le chong le lam an om chawin a hmingin an ina upa le tarchia chawin an in ani ber Christian lo lu ma po khan zu he mi chu kan musita kan soi du hle thin
tuna ero chuan kan ram le nam hian a chiat phang ti lo om khopin zu hi kan lo in a satamaya upalam ai poin no pangjok lamin kan lo ching na satamai hi apoina za thlak mani kong tam taka chuan kan chiat pha towa tuna tanga ti bo na kan zon theu lo chuan kan boral pha ngei don ani zu hi thil thalo ber le lo om ber ani adu ate po hian zu chu thalo an ti theu mai YMA thu cha po hian a that lo zia soi tamangai manglo kan hretok theu mai zu hi ra theina mual phoda za theilo na nun toina ani sultin reng le chena bul ani mai sa kholam thu soi hau lo po in mi na dam chunga hlo thlin tum chuan a in turani lo kan nam hian nam dang ruala kalve kan tum chuan zu in lo nam kan ni turani tunla indiram froi tu ro pui te chu zu in lo mi ani deuh vek hloma alomom mani zu hnekin mei po zu lo mi deuh vek ani bok ani province thren khata chuan zu ti bo hi an bei tran me kani keni zoram mi pui te po hian zu thu a hian ril ru neya thu khat vua ka tulta zu hi kan ramatang hian kan ti bo ngei tur ani tin po bol liana general secretary central YMA le puwan khuma president central YMA ten ming anziak ani rithei thil le YMA hi engtiklai ma soizum ani ngai lo tun ma tangin YMA kumpuana po zu le ruihlo dolam hi tarlan aloni to thin YMA thuthlung som zinga pani na po hetiang hian kan mu lemhle na chi hrang te rithei thil chi hrang te hi YMA ni phungnen ain kal tlat ti ria in heng laka hian ka filim turani tin ain ziak nge ani YMA hi tlom ngai pol chan hai riang vai te pa chiat ni thania mizo tlom ngai na keng ko a vongnung zel tu poimo ber ani to a chu tianga tlom ngai no keng ko tu pol ani awang chuan YMA history a bo chu ril ru chuan hun thuk tak achang renga chung zinga langsar tak le poimo tak chu mizo tlangwal tlom ngai Taitesena choi moina atana aru ro anlak thungai nom le lungchiat thlak hlubok si chanchin kha ani kumsom ni pani mi lek nia boral mizo tlangwal tlom ngai hui sen le lar Taitesena ruhro chu Kawrtethawveng Taitesena tupa pulal moy rem ti na lak masak ani nuwa sang ka zakwa samsari le paruk mars ni kwa phor ania Taitesena ruhro sang ka zakwa samsari le paruka lak chua ani don hian tuna thalaka kan mu mek hi Kawrtethawveng atanga ruhro phor turakal Kawrtethawveng khotlang mi pui le YMA suai tu sang te le an member te an nia khi kan an huang khian thalak te po fia vak to lo na in ala riat thei le a man ruwa chi sang te em te tin vai bel zu te ponoma ti khian khi bel te pon keng ani mi som ni rual vel zet an nia som ni som thung rual vel zet an nia khing khian ser mun lam ti khian an pan ani ti chuan tuna thalaka kan mu me ka hi Taitesena ruhro lak chua ani don laya ruhro lak chua ma chia hun ser an manglai ania athan khi tikhian an thu thuala hun ser mang tu hi puwan khuang ani nge a tikhian thalai rual te khan le YMA roi tu te le YMA member te khan an thu thuala tikhian hun an han mang masa ani ruhro phortura Taitesena thlan an thlan hian valupa chuaw khuma chuan thu sain tlangwal Taitesen mizo namnun siam thatura ibeina kumsom sari chuang zet I cholsan hnu in inhangai chunjom le turin le an ma ruai sak turin Kawrtethawveng le ser mun nula le tlangwal te chuan an ron som ta che ani hi atia jinglamdar som pakhat le achanvea anjinga upaber pusai chala chun athlan chu achek ta ani fitnga le in chikhat le achanve lai an laya dar som pani le achanve aria akal zong ten an en thap line akuang chu pulal lung nema VCP le tlangwal kam lovaten an kan hongta ani heting hian midang te pon thu chi sang an chama chung jinga chuan
pusai thanan tlangwal Taitesen I thiante hovin I gai hruaina kong ron zom tur che in an ron lamta che a an ma ni kai hruai turin tiro le zo kap daiwal I thawang le atia pulal hmangayan hetiang hian akai tho ve boka tlangwal Taitesen hei I thiante hovin inung zui turin kan ron lam che a imi hruai da kong chu min zirtir turin lo chuak ro le tin aru ro chu an la chuaka anin hlan chong ta zela puzaku nga kota an hlan le a an buat sai sangin kuanga an da ta ani aluru chu khoi zonga ake dona wangin athla te an la a atak sabung hrang te po hria thei turin alo la oma thi te thim kual te le man hrang te po alo la om ni in an soi ani March ni kwa sangka zakwa samsari le paruk tlai dar lia Taitesena ruhro chu an chua puya tlai lama ser mun khua an thlen puya blackboard a chuan ser mun khua te chuan welcome hero Taitesena ser mun us March ni kwa sangka zakwa samsari le paruk ti in an lo ziaka zirtir tu ten tolo puan le no pui an hlana sikul no pangin a hlang chu voisari an kal huala ro pui takin an choi moya ser huna hian a thlen in tura ruat pu zol kip lala ina an lu puya thiam takin an zai tleivara March ni som sang zakwa samsari le paruka thlai chianan vokpa sumnga an tala ruai an thea hemin hu hian Kawrtethawveng panin an chuak le ta a ti chuan tuna thalaka kan hmu le hi me ka hi helaya lo lang le me ka hi Taitesena ruhro khan sang zakwa samsari le paruk March ni kwa khan Kawrtethawveng a thlenga Kawrtek khua dil peng venga an lo muak lai ni a hei chunga khian tlangwal a som rual velin an zona ki ta khian mi pui engemaw zat an lo oma ti chuan khilaya thildum an hmu khi ruhro an lak chu an zon phei lai ni a khi mi pui engemaw zat in an lo muak ani tlai lama VCP in an lu puya tlangwal som thumin an ria puya atuka vokpa sum rukin an thlai chia an VCP hian ar chiar khuanin a thlai chia ve bok ani heti hian khothen oma an lu puina mizo tlangwal tlom ngai wanga mingthang Taitesena chu choi moin om thar le ta a kum sang zakwa samsari le paruk September ninga a Kawrtethawveng atangin Aizawla pan puyani a Central YMA GS puar tlang mingthang le committee member pu lalma chuan ten sai ranga an lo muaka ni zet an local pui nuwa September ni som pasari khan Aizawla thlen pui ania chaltlang dor kona mizo mi pui tam takin za le ngai sang takin an lo muaka scout and guide thoin chibai an lo buk nuwa chan mari lampanin ke ya chuk pui ania chan mari kona hian pol rangin chibai le pangpar 3 an hlana ropui taka mu ani in an hnuk a khoin saizui a lo le a hemi tum hian Central YMA president pu Ellen tluanga chuan Taitesena ruhro chunga hetiang hian thulung chiat thlak le ro pui tak lutak nu khoi tak thil soita ani tlangwal Taitesen kum samsari lai mual milliam san nu in Aizawla khopui ilozin le ta mo zoram nula le tlangwal zong mingin chibai kabu ka che mual milliam san nu hian inung kan zui zo lo ta em maya keni thang thar zinga hian sualna le kholo na chi hrang alo lenga ne lo le ngam lo kan nga ta ema heng la ka min chan tur le min throi le tur hian kan nga iwang lai tak che in ilozin hlau ani mo keni thang thar chuan hring tu nu le pa te ngei po kan poisa tamang lova aya upa le ho tu te za dan kan thiam ta hek lo ro rel tu te le zirtir tu te choi moya tran pui anekin ti ming chiat le ti mual pho kan thre ta hek lo nang zong I hun lai zongin tlomai na te rin om na te hoi sen na te le hoi hom na fam kim takin I in thuama nu le pa za thiamin lal le upa te choi moi le chom dol mi te ta na nun phalin na sa takin rong ilo bol thin ani lom ni kha I tlom ngai na te I hoi sen na te irin om na te le mi ta na I tangkai zia te kha kan thriatin kan chuang hle che asin hei ente tuna po tlom takin emo Aizawla ilulu don kan ti a zofa te zinga tu mala lo ngai lo choi mo na kan hlan che a pon le pangpar thmoi tak nen kan lo muak che ani hi heng zong hi engwanga lo bi nge ini le
ilo thorim to na khan aphu ani ang tiro ban lai le I hun lai te chuan mizo na thlak reng te chu nam huai sen le rinom tlom ngai le taima ani thina nang po in chu tiang duom tak chu pu in I khovel hun ilo mang ani lom ni I che dan le inun zia khan minan hruai se kan zawai hian tlem tala ma kan so na nun thiang lim le duom zok kan nei theinan min hruai tu atan kan vadu che em kan vai hmangin chibai kabuk non le ache ti in Central YMA President Pual Luanga chuan thua soya helaya hmuna om te po an rilu khoin kalkhom tam tak te hi an ngai tu na po roi kwal na sa hle ni in sai ani in khom so hian YMA Office Theatre Hall panpui nga lani a Scout and Guide in ma an roya upapol in akuang an zona tlai dar nga a office lupui anita ani tichuan ni som pariat le ni som ni sang chu ko som sari le puruk September a Theatre Hall a adu apiang tan en thein Taitesena ruhro hi an ena hemi ni chung le ka en tu po hi mi sang thum le zanga lai an tling ani heting hen kan throi tu ma sa ten mi zo tlangwal tlom ngai mi te tan en ton tlak Taitesena ruhro an lo choi moya voin thlang po hian tlom ngai na hi mi zo te zinga le YMA kan in rail bol na hian al om zela khan laite korin kalte chiana chi hrang alo thlen changa tu ma input lui lo le ma ni thua kan ti tu re mo tia kan om thlat na hi kan nam YMA adin ma atanga kan namina kan kalpui thil ani a chung thil te chu Taitesena khan na satakin lalle upate ne na hun an man lai khan alo kalpuya ama tangin zirtur tam takkan neya chutiang taka tlangwal tlomngai le hoisen mi te ta na en ton tlak chu Central YMA hruai tu te chuan an mu mai lawa ama awam to lo nu apo aru ro la chuakin za takin Aizawla khopuya an phur chho ani YMA Sulhnu chin chiat lak tak hi soi tur tama soi sen rual anilo chung zinga han soi bel le tur le voin thleng pola tangkai reng tur chu namril ru an putlat na kha ani YMA hroi tu ma sa te kha mizo ni na an chiangin nam mangai na konga thang thar te hroi tumin an tang hle a sang khat zakua somruk le pathum khan dan bu an tu dang lama Central YMA hroi tu te chuan mani nam tong ngai na lam atanga thlirin yang mizo association ti chu mizo thalai pol ti in an thlak thut maya YMA moto po hetiang hian an siam danglam hala YMA moto pathum te ro chu hetiang hin an thlak danglamin an bel cha a nundan moi le nundan hrisel mizo namzinga tu ti ania panina chuan mizo namzia le pipu te nundan le a thalai piang te hum hala mason tir pathumna chuan mizo namzinga in thian na te in hriat thiam ton na te in laina ton na te le in pum khat na te thlentir palina chuan mizo nam maso na ngai tua pangana Christian nundan tha kongzo tini a hunol man that ti an paya moto dang pani chu moto number 4 le 5 a da in an siam dang lama a thar hlak pathum moto number 1 2 le 3 a an da ani ma se sangka zakua sumsari le pani khan mizo thalai pol ming chu payin a ming masa YMA bok chu an putir le ta moto po atirami man le ani bok he ngai to na lo om na chan hi engdang wang ani lowa
mizo namril ru an punna sat ema wangin YMA ming asap tronga da aya mizo tronga da kha namtan tangkai dona an hria da wangin an namril ru atanga chhuwa kani ti ero kan hria saka tul ome YMA hun luya hian cholnia in khelte po an lo khap dai to sanga zakwa somnga le pani khan hetiang hian YMA chuan thu le hla an lo neya central YMA chuan cholnia in khel hi YMA tan thilmoi lo le chin lo ta na tha ni in ria branch tin hena cholnia in khel lo tura member te lo zirtir theu turin thu cha siama heng hun la hian pathian ni tlaya mual zo le kalkong rem changa te tlangwal ho an khel chiam thina ko hrang te point an du lo zong tak ani thina YMA point thu chu asiam pha ta ani tin poisa khel po an lo khap to a sanga ko somnga pani daya khan hetiang hian thun lo nei to ni kan ramin ma son zela ramchan kang jok te le che dan tha kan lak lu zela in thil thalo po kan senglu tel zel boka chungzinga chuan poisa khel gambling hi atelani central YMA executive committee chuan poisa khel an warzel chu tha atelova hetiang hian thu kan rel ta poisa khel gambling hi thil thalo le ramhel mani wangte kholo na le tual tha na le rug du na hial athlena wangte in hetiang ti ching te chu YMA membera pomlo ni se ti in thu an lo nei to ani hetiang hian YMA hun hluya khan harsana tam tak hun hlim om le thalai te kai hruai na lama YLE anuwa YMA hruai tu te khan tranan lana sa hle a rambuai hun khir laya YMA din lei theilawa anom chang te awma an hun ton kha harsai na rom hle thri nang ti arinoma sarkar laka lungoi lo wanga kongzo lian tham takte final le thiang hlim na konga mipui kai hruai te le rui hlo laka thalai ten film theina tura tranan la na zong hi soisen ani lo hetianga mizo te mizo na klom ngai na choi nunga tran kan lak zel na atana kanin thlun khom na pol ani wangin YMA chu alavul zela chia to kan omin veng tin le khotin ten kan ti dan inang thlap lo ma se tuam hlom chu kan ti tura kan ngaya khorina kan zaya lusun te kan nema langwal ten khohar lusun te thamuan turin an ina kan riaka thlan kan lai boka vanduina chidang tuitla accident mi bozon le kang mai chuapoin tlom ngai na kan lavong nung zel hi ami zawin a YMA a thamuan thlaka YMA hian mi then khate ngai dan lo anga kalve chang nei zau thin ma se mangai taka rel fel tu tur chu a member te tho kan ni awangin ral thlir lawa YMA malam hun atana nei turil ru kan pu theu atula chu mizo nam pum puitan le YMA tan atangkai em don ani kan len na tang dung du len rual kim kan len na kan kho som phang shin ya kara ko tu kan choi ni le ma se kan zam bilo tu ni pui sang noya lòng lung roa lim thom nuôi rine tu ni quy can đầu da thăng van tung bol ria ye song phang sinh nông ya le răng buk tham song cả do sangan cả linh thầy đồn lâu cả vào dầu tùy thiên tên hát cho đôi yang min đông min si ri tút lệ chu va tên linh gia in min lâu căn sông phang mun chăm đêm thiên lai riang minh em tu khi tên ron xem ăn phôn đi mẹ lom lung roa du ngăn thu tu ni sang vùng na e dân lên giảm lâu na e hát cho đôi yang min dong tu rin lê nghi
ron cho căn thọ phang mua lian bùi dần lên la mang her na sir tiang căn son căn phone đi mẹ lim lại parang căn ta tin kim don ze